Matthew chapter 28, verse 1 to verse 15. Yeah, whoever knows or speak Samoa, just follow through the screen. But I'm going to read it in Samoa language. A whionga pa ia le tua. O mawai le sapati. Ua tawha taule. Wa ia so le vai sapati. Ono atua I lea o Maria le matatala. Ma le isi Maria e asi le tunga mau. Whauta foi. Ua mafu e tele. Awa na alu ifo le angelu le ali mai le langi. Ua alu atu mafuri ese le maa ma te I ona lunga. E pei o le wila lona tino mai ma ona ofu ua sina e pei o le kiona. Ua temu foi I le matau ia te ia o e na leo. Ua liua I lātou e pei o tangata oti. Ona whai atu lea o le angelu I te whine. Ua whape atu. Aua, lua te matatau. Ua ua uloa. Ua lua o sa ili mai Yesu na whasa tauloina. E leo I nei o ia. Aua ua toe tu mai o ia. Pei ona whetarai atu ai o ia. O mai ia, mata I le mea na tu ai o ia. I nā o atu ia. Ia vave, lua tau atu I on soo, ua toi tū mai o ia na ie uoti. Whauta foi, e mua atu ia te o tōu I ka laia. Tau te ilo ai o ia o rea mea. Whauta, ua aufai tau. Ona vave ai lea mai o le tunga mau, ma le fia tele. Ina ua tau whetuli e tau atu I ona soo. Whauta foi, ua whetai ai Yesu mai la ua. Ua whape atu, sio ua lofa. Ona ia, ua mai ai lea, ua whetangofi ona vai, ma ifo atu ia te ia. Ona whetarai atu ai leo Yesu ia te ila ua. Ua, lua te matatau. Ina o atu ia, lua te tau atu I o uso. Ina ia lātou o atu I kalalaia, lātou te loa mai ai au. Ua lao, whauta, ua o atu, lea ai nisi o e na leo. Na tau atu I le au o si tau langsili, mea uma ua whai. O na lātou whapoto ai lea, whatasi ma tot ina. Ua lātou whiri, o na watu ai lea, o le tupe tele, ia au. Ua whaape atu. Ia o tau atu, na o mai o soo I le pō wanga oi ia te ia, a o mātou momoe. A whai e whalongo I ai le li pule, mātou te o le atu ia te ia. Ma whaasao ia te o tōu, whaasao ia te o tōu. O na lātou tania lea o tupe, ma lātou whaia e pei o nā o awina, ai o I lātou. Ua sala lau fo I le tala I tangata, I utaia, ua o mai lava, I nei o na pō. O lea whionga pa ia, a lea tua. Ia o le tala le na, le toi tū. Tala na le, toi tū o Yesu ke riso. Every years after years, we focused on the glory resurrection of Jesus Christ in special way. But remind you that every Sunday we celebrate this restoration. Yasu sa uma tatu te natu pere to tu lea. Why? Why Sunday? Our Lord rose on the first day of the week, and that's why our church met on every first day of the week. That's Sunday. But when you come around Resurrection Sunday, it is a special celebration like today. We have opportunity to declare to you the truth opportunity of the resurrection again.
the truth. The real man died into the grave and came out physical on the third day. O makuai moli mawinga ma whao maungia de toi tū mai o Jesu Christo. O maso i tōru. I ore pe o au ngai ta hua ke le koe ngasongi. Se wha maungianga o le toi tū o Jesu. Anga a le wha maungianga merea e le complete the gospel. E le se upu la ngoinga e le a korkus pa ia. Pe a le tau no le maliu mal toi tū o le whao. Lua rane tai au tato whaanongolongo i le fionga le atua. Pai mai ua mawari sa pati ua tafa ato le tua sur pai sa pati. It's 3 days sa pati just before. Maliu Yesu ras whalaile aso ko ngai aso sa a korkoru aso. Le wha maunga i ere. O tinana ia o Maria matalama. Sa iaia i le Maliu Yesu reng whai ua ka ko la ungari. Ya so whaleilin ki angi. Wha me sa maka mai. Ai o i le sai upu leo. O la kou le lenga mua e o kungama. Ai sea. E la kei loa le mele ma le ka o ko Yesu. Ai le wha penga o e wa aipa o koe ku Yesu. That's not the reason they went there. E le wha penga o Maria ma e wa ai po o ua koe tu Yesu. Pe wha maungia ua ku Yesu. Toi tu mai o ia nauti. E moa i le ma le ko suru ono tasi. O mawal sa pati o na whatau lea Maria le matatala. Ma Maria le tinao Iakopo Salome o mea manongi ina ia la tou o atu ai a e whau ai o ia. So mea nganga o mlako o le mafu anga nganga o ai. They didn't go e mori mawinga le. Ya a whaarora me ngō, a le maa le wofi e le kunga mbak. Kwa e sio le e. Sio le e lo maa, wa umanga sio le lo maa le maa. Longa a waku, e le se me whainga hoa i ku. Pe a whape e o. Shaki le kunga mbak. Ya nga o. O, ave mea whamangongi ia, wa wakoru aso o ye Yesu kongorong. And that's the reason why they went. Onki ngā whainga le, e le mai kau le kala le whasoro i le bede. Onki ngā whainga le, e lofa. Onki ngā e loto a lofa. Mai lava le mariu o Yesu, i ngā woongo hoko e o i bede la sole ko shaki le. E le whai wawa ai o ala ko shaki. Kusai markala kuspa iho. Tana inga le neitaia. Baina la twa mai le fa upunga rei mai Maria na siasi i le tuna mak. O le upure i siasi. Ar fa maunga mareko. Fa tau mea manongi. He o fa manongi. O ia mea umai lengo o kau wakunga se me tala tutulanga ia. O fa maunga o moni maui o le aso. Ai fa fo sei fai mai. Fa auta foi le mafu e tele. Awa na luifo le angelu a le ri. Wa luifo le angelu. Lan me le angelu le fai. Mai le lang. Wa alu atu ma fudi ese le maa. Ti e yo dunga. E le i sau le angelu. Fuli e ser maa lea i sawa Yesu fafu. Le. Au le mea sau lagi. Fuli e ser maa lea. Aisia. Ia moli ma winga ar mari o Yesu. Ia faa maungia. E leo ia Yesu kongo.
Pe ango whakut kei mo sola. Mani maniu te koe kua Yesu. O loo so e vale tangata. E lesi si whai mai e leto e tū mai Yesu. Ia lea lau sau le angelu. Fuli le maa. Aisa mo tangata e o atu e moli mawina le maniu o Yesu. Me nganga vese Yesu le maa. O ye angelu le maa. Whakauna lea ngai tinala ia sa e i. Wai le whaingo e moli mau kukogu pēa hapea. Lota pere maa lea. Tosa se mo eyewitness. Ole, maliu o Yesu. Ia se mea e moli mawina. E wha maoni. Sao, o toi tū Yesu. Ole aonga ke lenga ngā ole. Ole tala le tau whamtatala mai. They want to prove that Jesus was rose from the dead. Lea lau mai ngela whanonga te karangoanga re whai ia le angelu marau. E pei ole wila lona tino mai ma ofu sina. Ia ngā whewhi lau leo i. Ai e le whisili, ngā whisili ai ngāri whai upunga whai mai. Ua li ua e lātou e pei o tangata oti. O na whai atu ai lea o le angelu i whawhine. Whaalongo whaale whai mai, ua whai atu le angelu i whawhine. Ua whape atu. Aua te lua mātatau. Aua ua ouloa. Ua o lua sā ini mai ia Yesu sa whaasa tauloina. E kala le angelu. Loa le angelu. O lo sā ini. Tā engari. Nā meneng sā ini. Fia maua. Whaamaungianga. O le toitu o Yesu. Le hera whamela angelu i mai. O na whai atu ai lea o le angelu i whine. Ua whape atu. Aua te lua mātatau. Aua ua ouloa atu. Ua ouloa. Ua o lua sāini mai Yesu. Whaasa tauloina. E lea o i nei o ia. Aua ua toe tū mai o ia. Ea. Pei o na whetalai mai hei o ia. Exactly. Exactly me lefa me la angelu. Ele o ia i o. Longa lunga kala. Ele i rofu la angelu. Po fela ia. Onga ua luese me konga mau Yesu. Ele i vai ango wheko. Ele i whapenga ngau. Nga wha moe moe. Po finge ia. Bale. Wha moe moe o le pepes. E waku le konga mau. O ia Yesu. Ale kua kol o le angelu lea. O ia wha amtara ina. Ele o ia Yesu i oho. O Yesu ua toi tū mai. Le uoti. Ai whaitau ai le. E ngai verses o lo tāu ai. Sa tala noa ia Yesu. I lana au soo. E tu saima. Ma le tolu aso talu maliwa ia ma toi tū mai. O lo maua i le wha maunga. O lo e whape me e tolu aso o na toi tū mai le o ia. Sa tala noa i o ia i ona au so. Lea la ua wha maungia. Ua wha maungia i laso lea. Le tolu aso ai toi tū mai o ia. Pe ana whatu le te mua sola. This is the main purpose o le aso maliu. O le toi tū. O le wha maungia. O le ko tū mai o Yesu. Because on the end of the story of it, I always have this problem going through the conclusion. On the fai unga le tala lea, a ka hala i foi les kala se. Me ngā le kau koso ka kum ka upu i, ka ko whang i e wha maungia le lei. Ai le isau kala se. O mea la ia ngā moni mawinga. E o foi la le message la ua mai le angelu. Ua mai le angelu. Ia Maria, aua ke rua whiwhewhi. Aua ke rua whiwhewhi. Aua te rua matata. Ai sea.
E le o nei o soi fu mai o totu mai o ia. Longa lua. O ire si vahenga o lo whanga inga whapea. O i whapea o mele ta taunga la unga i whawhine. Whaswhai upurea. A lea maua. Le ai. E o e tā lai. E o e tā lai yatu le tala. Not preaching. It's not in the church there whai ele. A ki kilo location there. E o le whai i tunga mau. A Yesu. So e le o ngila unga la. Le o whai i. Wai umang whai le e o i kala laia. Whai loa i o ngauso. Whakau ia inga. So it is a message of evangelist. It's not preaching. Me lo le mau, o le mau le tau a mai tonu i le toi tu o Yesu. E au na tātou roa. Sa whingau. Sa makwai whingau, ma wha maongia le toi tu mai wangai. A whai a sa orkala sere muni me kako kala lea. Longa, o lea o ngarkus pai. No proof of the gospel. The gospel is not totally complete. Pe a whai wha maongia. Tala le muni mai kuar kala la wari ia. I le wha maungana le sa orke mingel karango me le angel. Le koe wako ki ngā ia koe whairua i ma Yesu. That to give the proof that Jesus was rose from the dead. Fa me o aku, fa whine, e o, ai whairua i ma Yesu. O Yesu me whapenga kako teksen whaikawangi. Mai ua whape atu sio walofa, o nā la mai ai rea, ua whitangofi o na vai, mai fo mai I a te ia. This is always we do when we meet the Lord. What? Worship. Ora upure I whai mai waifo atu. Ai aile tu te whaparangi. It's worship. Wa vivi I ai la tō I a te. Ia ale kwa whaidua I Yesu. Matinai. I've heard the same message. Aua ete lua matata. Koe sendi whea. Sendo I karalai. Ionga usu. E mua haku I. It's always evangelist. Whai tina e o karaya. Ngō o marwhewhewhe. Ai umai whunga o whiwhia. Ai sea ua wha maongia. Ua tosu fua mai. Ua toi tū mai lea. Noti. O le whaau ngā milo mo I tātou le neitei. O le whaiu poi lea, o le amakanga, o le alberwe mai, o le dua subar. O mai, o le toi tū mai o Yesu. This is the first whaamaunga, whaamkaranga event sa kupur kunga mai. Le toi tū mai o Yesu. And it sounds like sa whainkaha ona talia isi tangata le maurea. Wai o I le vaenga muni. Whai mai ua la o whauta o atu I le ai nisi o ena leo. Ua tau atu le au osi taulanga sidi. Mea uma ua whai. Kusa e o vaenga le kaur kala lele. Ai he o resi vaenga resi kuea. Kaur kala. Whasei. Kala le kake kala ngō so ai o haonga. Sisi. O makala sisi lau o. Kaupule. Mai ia. Le whamerkus pai. Mengo hai e ako whai ngā o Yesu. Au so o Yesu, riki o Yesu. A ver kupe. Ia le mea ngā le leo langa. Kako ki kilonga le sio manga le kupe. Se fut whenga. Whai mai, ua whai lato tonu, ua whatasasi, ma I oe whakasi,
O le ni poki le la ave le pule. A fa me le pule fa ngā waku. Ngā waku a ngā uso ave longa kingo. Ai kufa kupela wuri. Ai kusi li poki se kusi ngā li poki. E waku le risa ngā ave fa me lea. Ngā momoe. Ai hea waku raka le ave. Waku fa mai. A fa ifun fa go momoe. Ngā waku leo leo so ave le Yesu. A renga ko e e leo leo ngale Yesu. A ola masa ni poki fa pede ko va ma po hanya. O lo ka me nga momoe. E di fa la ko nga. A fa ko fa ka fa le ye. O le menga ko. O le mafu anga ave ko la ko singa ave. Fa menga momoe. Ai waku e lo leo so ave Yesu. Ia, wa ko e ka uma la ko. Le kala se se nga ave. Wa ko e ka uma la ko. O le la ko wa menga fa. Ne menga fa. E ngā yo ia rā resi kua kala. Wha maunga. Evidence to prove Jesus rose from death. Ia complete that kala le. Ia la fu ngā yo i resi kua kau. E o whakasi. E o whakasi ki me kasi. Mea le lei. Ma mea le. Tā ko whai keke. Angai ngā lua ele li o laurangi. E lua whawhiku. Pei fu ngā lua le kua. E le e kua le vangoa ele li o laurangi. Se mea i se lua su whawhiku le fukai. Kai pei o ngei meo kako muri mawinga. Kala ni kaya. Kako muri mawinga ai. Lea. Wha maunga. O mea kukupu. Wha maungi ai. Le koe tū mai o Keriso. Sau ele angelu. Sau le angelu. Anvele fe au tina ia. E hoi ka lai ni mena. Ai de fa peo la ungai peo mena. O le ka lai nga o ka u ora wana lai. Yo uso lai o. Ma ko fika winga ka lai. Ia no fe au funga pe ya do fa ku. Ia. O mai ia fa pe. Ia nga o peu. Fe mi do ai fo. It's evangelist. Ngā tā lai le toe tū mai o Keriso. Wha maungia ua toe tū mai mai leoti. Pei o langa mau koru aso. Me le maua o le kusi pengi o lau. Le lau le mua fai oi. Le lau mua i fai upuia. Se furu ono, luas furtasi. Dia te technology computer ya e fa nga de ni fo inisi su ono luas futasi o fa pe mai ona po ia na amatai e Yesu ona failo atu i ona so e tatau ona alu o ia i Jerusalema e fatinga ina foi i mea e tele e toi ina ma le au osi tau lang sili ma le au tusi upu e fasioti foi o ia e fatu ina foi o ia i le aso e tolu. You always speak about 3 days pe on mea le na fai ele angelu o mea inga pesi a Yesu e maliu polu aso koe kultura mai. You have to prove that i le aso lea o le suongo lua kasi ngā sufiku lua kolu i le kusi a leo mātaio sufiku lua kolu mai lātou te fasioti fo i a te ia ai toi fatuina o ia i aso e tolu. Ia ma le kusi muri nga iai e luas furu suiva matai o il luas suiva fai upu la tote tu ina tu fo ia te ia inu ese ina ia la tou fatau emu masasa
Pa whasa taulo ia te ia. Ai toi whatu ina mai o ia. Ia so tōru. O wha maunga ngā. O mea ngā sa pese pese i Yesu. Koru asu. Sau whole angelu. This is to prove. E toi tu mai o ia tōru asu. Wha maungianga. Awa. Ia mawhai. O ngā kako kala ia le tala lelei. Ia mawhai o ngā iaisi tala lelei. E awa o eo tatu e karesio. Ia iaisi tala lelei. Mo tūpulanga ma tūpulanga. Whai mai. Ia ele se me whainofi. Tātou whālongolongo ale nei tai au la whionga reri. Tātou whālongolongo ai i whamaumauna ma mea mautinoa ai sa soifua mai o ia ina ua uma le tolu aso. Loma ele mataup loma ilona whai upu loma lima loma mua ilona whai upu e whaa. O lea na whasino tonuina mai e le alo le atua. O ia i la lea nganga e pa ia lea i e toe tu mai na i e uoti. That speaks salvation. Lo mai whae lima, whae luas funma lima. Ua tuina mai o ia o no tātou ang sala. Ma toi whatuina mai ina ia ta uami o tonu ina ai tātou. Mea ngang koe whatu mai o ia. Mea ngang koe soifua mai esia tau a mio tonu ina ai tātou. Ia luma o le tua ua o kako kakang sala. O le maliu la lea koe ku complete and make our salvation. Mo tau a mio tonu ina ai tātou mai deli. Angare koe ku foila. Ili a kua foila mele salvation e tatano. 100% o le tuan fai. Maliu to e tu ia tau a mio tonu ina ai tātou. Ia, o le whiaunga mo I tātou le ni tai au. Tare tonu is, salvation is complete. Church is established. Heaven is waiting. Judgment is alive. And judgment is waiting. Ia whataua I tātou. Le nauna unga, le maliu o le tātou whaholo. Ia maua e tātou, mata ua mio tonu ina ai tātou. Luma o le atua. Whalele iai le tātou mawhitanga mo le atua. Ia nalo pele tō tasi, na ia maia. Whamanuia le atua e loloto le nei tai au, tu samano nāwhiu. Ia o walo mātou tamaa, o le langi. Vi ia lava oe le nei tai au. Whaftai nganga pa ia I lau fisoswani mai. Whaftai nganga pa ia I lau whailo mai. Le poto maleata mai wa e mai. Mātou te fola ai, vai na ai tonu lau upu. E mātou te tautatala ai le nei tai au. Whaftai lau fisoswani mai. Whailo mai le upu moni. Mātou te tala ia.
ia fatu mau ele matou ola fatu tua mau ai le matou ngalu e fai alo fingalo ia fo ia pe mau lunga de vinga oi anga le mai oi o matou tangata uma de nei aso ma toi vaenga o lo to le matou maftanga e lo sua fa Yesu amen.